Assalamu alaikum sağlı seyircilerimiz. Haberler vakti geldi. Bu kunun esas hadiselerine hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Vladimir Putin Rusiyalilerge kol tutuv üçün teşekkürler bildirdi. Yarımada tarixinde en büyük leyha olgan Kırım köpürü işler nasıl keti? Strelkova rayonuna narazılıq aksiyalar vakayası sonuna yetiyata. Meşit rayonunun sakinleri öz meseleleri haqda tarif ettiler. Vladimir Putin Rusiyalilerge kol tutkanları için teşekkürler bildirdi. Rusya Federasyasının prezidenti Rusiyalilerge müracaat etti ve onun namzetine martның 18'de geçirilgen saylavlarda kol tutkanları için bildirdi. Devlet başı prezident saylavlarının resmi neticeleri ilan etilgen son öz nutqı ile çıkışta bulundu. Devlet başı 76% ile galibe kazandı. Şimdiki prezident için 56'dan ziyade milyon граждан Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежда на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха. Kırım köpürü Yarımada tarixinde en büyük leyhadır. 2 yıl devamında işler gece kunduz alıp barıla rekord müddetten tarihi obyekt yarıdan ziyade hazır. Bu köpür Kırım'ны ise kıtı kısmını ebediyen bağlayacak. Tafsilatlar bizim levhamızda. Вот они, самые массивные конструкции Крымского моста. Белоснежные арки, общий вес которых 10 тысяч тонн. Они были собраны в Керчи и по воде доставлены к опорам на проектную высоту до 35 метров. Именно под ними проходит судоходный канал. Bu kemerler deniz üstünde bir yıl devamında tıkledılar. Büyük konstruktorunu Rusya zavodlarında yapılgan 600 parçadan topladılar. Kemerlerini 3 gün devamında tıkledılar. Bu deniz operasyası en ağır oldu. O köpür kuruculuğu tarixinde birinci oldu. Bu Kırım köpürünün en büyük elementleri olmakla beraber en parlaqlar. Onlarını onlarca kilometr uzaktan görmege mümkün. Kırım köpürü Rusya'da en büyük köpürlerden biridir. Trassa Taman Yarımadasında başlana ve Tuzla adasına geçe. Sonra Керич boğazına kelip yeti ve Kırım yalısına yeti. На сегодняшний день в этом месте практически завершена основная часть конструктивов автодорожной части моста. И планируем, как и предусмотрено проектом и государственным контрактом, в этом году завершить автодорожную часть и пустить движение. Türlü avada Kırım köpüründe bir sutkada 40.000 araba ve yılda 14 milyon yolcu geçip olacak. Bugün Керич geçitinin geçirüv imkanları umumen 17.000 yolcu teşkil ediyor. Вот это уже готовый участок. Именно так будет выглядеть весь Крымский мост. Уже установили фонари, продолжают устанавливать вот такие вот барьерные ограждения. Именно таким автомобилисты через 2 месяца увидят Крымский мост. Bugün iş grafikten ogde kete Kırım köpüründen katnaf bütünle bedava olacak. Керич boğazından nakliye geçuvi nakliye toplamasını yengilleştirilecek. Мы оцениваем объем выполненных работ по автодорожной составляющей, это где-то порядка 85% от объема, по железной дороге это где-то 60%, и в целом где-то по всему объекту порядка 70% выполнения от общего объема. В истории России
в столь сжатые сроки такие объекты такой протяженности за такие короткие сроки, конечно, еще никто не строил. Qrim köpürü Rusiýada we Avropada en uzun köpür olajak. Onun uzunluğu 19 kilometrni teşkil etdi. Onu bir asır devamında kaçkeriler kurmaga tırıştılar. Endi bu yılı köpür Krasnodar civarını ve Qrim yarımadasyny baglayjak. Bu Rusiýaly Qrim tarixinde ýany sayfa olajak. Lila Vedjat ve Ramazan Alivapov, Millet üçin. Рецидивист браконьер 18 bin бычкы балығы tutulganda өзі tutulды. Сыныржыларының малыматына көре, кечкен сене эркек креветка tutuluwy де оғырашқан. О вақыт уқу қорчалайжыларындан мотор қиықта қачып етіштірген. Бұ сефер о мотор қиықны янындан боялап, башқа балық tutuluwuna урынған. Пограничники извлекли из воды более 74 рыболовных ловушек и 2 вентиля, в которых находилось около 6000 единиц бычка. В ходе проверки документации выявлено отсутствие отметок об установке орудий добычи. На следующий день, продолжая проверять GPS-метки промысловика, сотрудники программного управления подняли на борт еще 80 ловушек и 3 вентиля, в которых находилось почти 12 тысяч экземпляров бычка. Общий предотвращенный ущерб составил более 175 тысяч рублей. Все обнаруженные биоресурсы выпущены в естественную среду обитания. В пограничном управлении возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Проводятся процессуальные мероприятия. Ахметшит районында сакинлері en çok rahatsızlagan meselelер. Bir kaç көйге iş ziretili Cumhuriyet başı barıp yettim. Сергей Аксенов Донузлав, yani Krasnoyarskaya көйінде мектепні, yerli medeniyet evini ve ambulatoriyаны bakıp çıktı. Esas mesele bu kızdıruf. Novoivanovka көйінде Cumhuriyet başı гражданлар kabulunda bulundu ve yerli sakinler ile konuştu. Вот вам ставила задача Минтрансу, да, то есть как бы не только в этом районе, с самого начала, сформировать, согласовать, скоординировать деятельность в данном случае, обобщить, поскольку специалистов высокой квалификации достаточно мало, то есть особенно в муниципальных образованиях, то есть как бы вам оказать координирующую роль. Ни на одной остановке ни одного расписания я не нашел, ну я просто вам поясняю, пытался, то есть как бы найти, не нашел. Как ходит общественный транспорт, не понимаем. Расписание, то есть некомфортное, часть населенных пунктов вообще вне зоны доступности. Я говорю, а как вы согласовывали вопрос? Ну в данном случае. Все что-то подписывали, там что-то согласовывали. Вот полностью такое ощущение, что просто никто палец о палец не ударил на этом направлении. Cumhuriyet yol başçısı emde tabuldu As, yani Medvedeva ve Novoselskaya koylarını ziyaret etti. Esas meseleler yollar vaziyeti ve toprak damartalarının vesikaları nezaretke alındı. Strelkova rayonunda narazılık aksiyalar vakıyası sonuna yeteyata. Bugün da iki kanunsuz inşaat yıkıldı. Bu yerden bizim televizyon takımımız da bulundu. Дилевер Қонақбай Оларақевінің соң кейкере бақып чыға о 2006 сене бұл құрылып бітмеген ижатының сайбы олды. О вақыт омыр арқадашы ве үч баласы иле тамам шут арлада эв құрып яшамаға қарар алған еді. Подняли крышу, сделали. Осталась внутренняя работа. Нету света, нету газа. Переехать было сложно. И проживать также. Bu 12 yıl devamında korup yetiştirilgen mesken içki ve tışkı bezetuf kaldım. Ama bu hiç bir vakit bitmegen kuruculuk. Samazahvat kanunumsuz edem. Yıllarca insanlar çeşit kapılarını açıp toprakını resmileştirmeye rica ettiler. Ama hepsi boşuna ketti. Tek şimdi kurucu şirket bu adamlarga maddi yardım veriluvini boynuna aldı. Выплатила компенсацию в размере 741 тысячу за дом. Таким образом, будем строить в другом месте. Paralarına Bibulaevlar korantası damarta aluvuna masraf edecekler ama başka yerde damartanın vesikaları olmak gerek. Böyle yerde büyük koranta için ev kurmak da mümkün. Yakın yerde ise mektep ve bala bakçaları, ışık ve gaz olur. Tarla ise geçmişke dalsın. Narazılık aksiyalar Strelkova sokağı rayonu bu şimdi böyle. Birkaç yıldan sonra ise bu yerde Krimskaya Roza adlı masif tıklenilecek. 11 bin aile için mesken evler, mektepler, balabakçaları, sport kompleksler. С самозахватами на объекте Крымская Роза, в общем-то, мы уже видим, что выходит на финишную прямую. Мы объективно понимаем, что скоро эта ситуация будет разрешена.
Бу канунсыз алынган ер Украина девринде пейда oldu. Ышыксыз, сувсыз, вегазсыз ve en esası vesикасыз мындаун ларжы адамлар курчылыкны башладылар. Шымды бу ерні канунсыз алган адамларны территорияны бошатмага рижа этелер. Бунен бірге я пара, я да квартира алмак тевси этеле. Алиме Кайбулаева, Арзы Хасянова, Сан Зивадинов, Милет Ичун. Кырымда мудафа боюнча тыкым штаб окувларынын экинчи басамагы сонуна жетти. Кырым куртарыcıları ola bilgen fevkalade vaziyetlerde nasıl hareketler yapılacağını idman ettiler. Bu tabi ve texnogen tuz taşıgan fevkalade vaziyetler olabilir. Efsanege binayen yer teprenmesi neticesinde binalar ve inşaatlar yıkıldı. Ehalinin normal yaşayışı bozuldu. Yer teprenmesi yerma ile büyük saflarını avdardı, yok etti ve onlar tutaşıp yandılar. Şahsi terkip insanlarını kurtarmak, zarar көргенлерге yardım göstermek ve belanın akıbetlerini yok etmek için gerekli çareler ko'rdi. Tedbirnin neticesinde ko'ra tavsiyalar berildi, hem de şartlı fevkalade vaziyet yok etilüvi boyunca strategiya ishlab chiqarildi. Доведена информация по выполнению основных задач гражданской обороны, практические действия по ликвидации ЧС на объекте. При этом были доведены действия по ликвидации ЧС как нештатными формированиями гражданской обороны, так и аварийно-спасательными службами, которые находятся непосредственно в муниципальном образовании. Считаю, что цели и задачи учений были достигнуты. Yanı ve Ahmetjitliler için meraklı leyha 2018 seneden 2022 senegece paytaxta Zemanevi şehir muhitinin şekillenüvi adlı municipal programa çalışan. Lakin abadanlaştırılacak ve yaraştırılacak skver ve bahçelerinin seçilüvi addetten tış ve ayrılan. Ahmetjit'te Zemanevi şehir muhitinin abadanlaştırması boyunca programa gelecek 4 yıl devamında amelge geçirilecek. Ama şehir hakimiyeti meselege icadi cihetten yanaştılar. Bugün şehir sakinleri birinci nevbette jıyıştırmak gerek olgan bakça ve skverlerini özleri seçtiler. Onlar 10 damartada rey berdiler. Некоторые люди идут целенаправленно, а некоторые, проходя, увидят, услышат и также приходят к нам и голосуют. Действительно, каждый был заинтересован в благоустройстве своего города и не только скверов, а всего города. Erşe hakkı prezident saylavında olğanı gibi bültenler komissiya iştirakçıları. Gражданlar Sergey Radonежский skverini Yekaterininski adlı bahçanı ya da Gres'te yerleşken bahçe teritoriyası arasından birisini seçtiler. Я живу на Гресс, и сейчас вот такая хорошая инициатива по поводу реконструкции парков, и можно вот поехать проголосовать за свой парк. У нас на районе сейчас ведется активная работа по этому поводу, агитация, что необходимо. И действительно наш парк требует реконструкции, поэтому мне прям было интересно приехать проголосовать. Bu tecrübe meraklı en memnuniyetli olğanı şundaki insanlarga şehir takdirine tesir etmek için imkan verildi. Bunu şehirliler özleri kaydeteler. Saylav saat 9'dan 17'ge kadar devam etti. Reylerini endi bugün sayıp başlayacaklar. Но я считаю, это вообще очень важно, чтобы каждый Симферополис принимал активное участие в улучшении своего города. И вот увидев такую инициативу, не смог действительно пройти мимо. Свое предпочтение отдал я за Екатерининский сад, поскольку это действительно такое очень центровое историческое место. Часто там гуляю. Territoriyalarının abadanlaşması boyunca schemalar endi işlep çıkarıldı. Onlarda çeşmeler, ayak maşına yolçukları, parkovkalar, sport ve bala meydanları ve elbette terekler, çiçekler ve başka ösümlükler görünüyor. Enver Ablaziz, Ravin Emiraliyev, Millet için. Aileler için programmalar, gражданлық elde etilüvi, reabilitasiyada vesikalar berilüvi. Ahmetjit rayonunun sakinleri öz meseleleri aqta tarif ettiler. Muhbirimiz Safiya Şukurova tafsilatlar ile. Шерфие Хайбулаева мектепте 40 yıldan ziyade çalıştı. O talebelерге Kırım tatar tilini öğreteydi. Şimdi o çalışmaya yaş nesilimiz ve geleceğimiz aqta kaygıra. 100'den ziyade talebe tilini esas derslerden son öğreniyor. Ders için oda da yok. Балалар қайда оқıyacaklarını bilmiyorlar. Ocağa alıp çıbırtıp mektep tarafını çapkalap жүре, қайда балаларын оқытacak. Ya hocalar odasına oturdu ya da bir şey. Bizge şunda gerek mi de oda olğanı. Mektepte oda ayrılmak gerek. Балалар insan akıllı okusunlar. Osun tilini öğrensinler. Çünkü onlar indi ana demege bilmiyorlar.
Олар тек мама дейлер. Бу меселе Шарфиябте Девлет милитлері комитетінің рейсіне Ленур Абдурамановға мұражат етті. О өснев бетінде ерлі мемориетке бу меселені мұнтазам шекілде чезмеге авале етті. Мустафа Джураев есе гражданлы қалмақ меселесінен мұражат етті. О Орта Асиядан Қырымға тап 2007 сенесі көчіп келді. Өзбекистан паспорты мында чалышмай. Русия гражданлығыны алып оламай. Не получается официально устроиться на работу. В больницу обратиться тоже не получится. Страхования нету. Сегодня обратился к Ленуру Азизовичу, объяснил все свои проблемы. Надеюсь, что помогут. Bundan гайры реабилитация ахта весихалар элде төлөві бойынша мұражатлар олды. Муэссесе Асияға ресми малюмат алмақ үшін мұражат етілжек. Яш айлелерді мұражатта bulundılar. Майвиле Каримова 2 баланың анасы. Onun 6 кішілік айлесі кичик евде өмір кечірмеге мечбур. Пришли узнать, как полагается, не полагается, может какая-то помощь есть для молодых семей. Вот. Нам сказали, что она есть. Будем надеяться, что нам помогут. Әрбір мұражат бойынша Ленур Абдураманов меслеат кечірді. Чоқысы меселелер тамам шу ерде чезілді. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Русия регионларының иқтисадияты насыл инкишаф етмек мүмкін. Бұақта бүгін Қырым-Одеслік педагогика университетінде сөз үрсетілді. Анда илми-амели конференция кечірілді. Русия Федерациясының чешіт регионларында çalışқан профессорлар мемлекетіміздің иқтисадыны артырмақ үшін насыл йонелеште çalışмақ керек олғаны ақтамызы кереттілер. Ученые всех регионов России должны принять самое активное участие в проработке теории, в рассмотрении каких-то сложных, неоднозначных вопросов развития регионов. Они ложатся в повестку дня в контекст развития экономики всей страны. Регион муафақиетлі олса, мемлекетте оле олур. Конференция мусафирлерінің фікіріне көре, Қырым иқтибалы инкишаф еткен регион оларақ сайла. Мутехасыслар айталар ки, президентіміз сіле қойылған мәселелеріні чезмек үшін регионлар иқтисади адым yapmaq керек. Бүгін Қырым-Татар мәдени тарихи мирас музейінде фсаневи актер Қырым Айсырның халық артисті Хари Эмирзадені хатырладылар. Хатыра ақшама актер доған күнінің 125 елығына бағышланды. Аят ве фалеті ақта презентация фото весіқалары сергі Хари Эмирзаденің іштірагілі фильмлер. Бұлар эпосы бүгін серджілер үшін азырланды. 1926 сенесі Хари Эмирзаде Алим фильмінде баш қараман роліні ойнады. Киноға әсе о 1925 сенесі келді ве 35 фильмде чешіт роллер ойнады. Эти знаменитые артисты, балеруны говорили, ни в коем случае не скатывайся на классику. Ты настолько народен, что такого нету. Ну, действительно, его танцы поражали всех. А когда он стал киноактером, на первый фильм его пригласили «Песни на камне», фильм был неудачным, но говорили, что только благодаря Хайри этот фильм как-то вылез. Потом был фильм «Алим». Боран сакинләшті, Керич боғазының іші ғарыдан тікленілді виаваға көре алып барылам. Бұл ақта Денос музерлігінде хабераттылар. Боғаздан кечмеге ниет еткенлер идаренің сайтында парумлар іші ақта малюмат алмалылар. Бұл елікнен бізім янымыз сонына етті. Мен сізге яқшамлар тілейім. Евлеріңізге даймайы хаберлер келсін. Салғымен қалыңыз.